ensho za masheruka hamwe na canje nyizitwire nizikurumuka bito ihirehecho tine cange chizitwire nizibatahiza nukwe kuca mungu bazihingemo amajani. John Rwakaruru orkansara habwe gombora ya masheruka kandi waresire kitense che gombore kachinguza agizire ngo akatahire myanyere kuhinga amajani yashanga bine ntasi ya yamani. Ekiteka tekwe cyo cyanzo mu mutwe nagira ngo nintekwa kurebwa ngo abantu bitu ba masheruka sub county aho kugira ngo tuyene myanya yitu yenshozi nitutwabasa kwehejo nembera umukingwa cy'amajani. Ekirungi tusangire ngo itaka yitu yoshozi rutwara y'amajani echo kubanza ngiza kucendeza okoromuka kwitaka abo kuba chirinkeje mti ya kartusi yoke kuza hasozi hashoma konka amajani go ngakuryetinga bed yo kwasa kwata mizi masheruko myaka nkikumi neza kubetara masheruko yitkureba hati abo kuba niwe noreba ngo ko kuba norebe bisoze ibintu hantu hinje munonga nahantu hahango buri izoba ntari abantu bakushoroma amajani buri izoba ntari yemotoka zikupakira amananka amajani business nziza kweyongera kunuya ahabwa amajani kandi ekicuru kuza kutandika district hamize ngo baza kureta ensigo nuko abataka kushabe mishomo okuborekera ko barahinje ekituru kushabar government no kwije katandike kashomesa abantu kandi tukatandika kuhinga amajani ago ngana getagwe mbazi tukananga kandi twetaga hone nguto nunji akuba wahinga amajani gatine nguto nunji cyabane cyamanyisa tina igarara konka tumenka district y'Ntoronda oburyo esente zo kwasagura abantu bamashiruka bona bakatunga ki ensugo zo kubasa kubyara amajani ago. Tuganire na John Rwakaruro basize kuzomishomo yo kuhinga amajani bitagizire ngo muhureji nihetenga n'insinganto kwejumberamo. Ekigambo cyo kuhinga amajani cyagiyebwa amabantu abakero bato nkiza kubagasera munonga tikine mugashiyo ku buryo umuntu mukuru ukena ngo be ni wagumoye ne sente ubu yine ntasi abana kuri nyuma batineki kandi nikirungi ekintu twekwiza kucegesa abana kibanje manyisa ngo iki kintu business terergo yo no bwo warigero terigereta kandi ekitusangire kizire obwire burungi bwo mugisha obuturi PDM so tusangira abantu abakwetaga kuhinga amajani nibiza kurabira umukasente ka Paris Development Model babase kwetungura bakurabira umukwinga amajana akwa Paris Development Model pirempango nerabira umwagura garje abamwe babyire miti kandi waza kuguzo mutugo mutwaro nobo gubyire kumara imyaka nk'etano kandi wowe n'amajani no myaka 3 no sanga ho hinjire kibara cyukwirwa mwe mutwaro nk'atano uhiremwe amajani ga miliyoni nk'ishatu. Gasha kwa Sheikh Abdulatif.